Eskerrik asko etorri zarien lagunei, eskerrik asko streaming bitartez hau prentsaurrekoa jarraitzen dihar duten kazetariei, eta eskerrik asko bereziki Debako udalari, Jone Martínez eta Miriam Cepeda, organo musikariei, Santi Banda, programa honen zuzendaritza, eta Unai Manterola, Gotzaitegiaren izenean, eta Laguna Etxekua, organuak zaharberritzen hasi ginenetik hor izan dugulako beti Unai, eta bere beste lagun asko lagun. Bi dira Aldundiaren ardura nagusiak kulturan. Batetik ondarearen zaintza, eta hori bere biziko garrantzia daka guretako. Bestetik zabalkundea. Ziklo honetan, bete behar horiek, beste estrategia, guretzako ezinbestekoa diren estrategien sostengu dira. Batetik, talentua sustatu. Eta hemen ikusten dan moduan, Jone, Miriam eta hainbat musikari gaztek aukerukiko dabe eta protagonista izango dira, gero azalduko dan programa egitarau honetan, eurek ikasitzako eta landutako, eta duten euren kapazitate eta abilezia guztiak erakusteko bertako organoak probatzen eta erakusten danei. Eta gero bestetik publikoa sostatu. Udako bizimoduak aukeria emoten dau, gauza diferentiak itxeko, eta hainbat gauzetan lehenengo aldiz izaten da udan itxen dugula edo suertatzen dirala, askoren dako, nahi dugu guk aurten esperientzia diferente hori organo bat, kontzertu batetara joatia izatia. Beldurrik izan gabe. Azkenerako sartu eta gozatzia besterik ez da gertatuko, halako instrumento ederrak, halako musikari apartak Gipuzkoan eukitza. Berriz ere, udalei eskerrak emon, Santiri, musikari guztiei, eskerrak esan bezala hau programa honen gaitxik, baina baitza urtian ziar, duren dedikazio eta alegainen gaitxik, eta publikoa inbitatu eta berriz eta behin eta berriz zabalduko du hau gonbidapena, esperientzia hori behin probatuta seguro errepikatzeko aukera bebai izango eta gogoa izango dutelako. Oin igual, Unaik? Bueno, nik eskartu gonbidapena, eskartu Santik urteetan organoen zaintzan eta bere hezkuntzan eta irakaskuntzan egiten du lana baita ere. Eta esan, guk 4 altxor jarriko ditugula Elizaren aldetik kontzertu ziklo honetan. Bi altxor, bi preziosidade, Baketariko Mutenkai Bekol eta Zubaiako Estoltza, nik uste Gipuzkoako gauzik ederrenetakoak biak, eta gero dauzkagu Debako Greinzin Gipuzkoako organo berrienetako bat, eta Orioko Azitoresek eraberritutako organo zahar berritu bat. Nik uste oso altxorronak diala, laurak, bakoitza bere mailan eta bere aberastasunekin, eta nik uste oso organo entzunmen emaitza oso onak izan ditzakegula horri esker. Eta nik eskartzen dut zuen aldetik guri laguntzea altxorroiek zaindu eta ondo ukitzen, eta nik uste guk ere, guk behar ditugu gure liturgiarako eta gure ospakizunetarako, nik uste herriaren txat eta herriaren onerako ere badirala. Santi. Bueno, eskerrik asko Aldundiari, udalei, beti bezala, urtero bezala, 8. edizioa dugu aurten, eta, pospozik jarraitzen dugu ziklo honi ematen alik eta gauzalik politena, nolabait esateko. Nahiko nituzke aipatu gauza batzuk niretzat oso garrantzitsuak. Alde batetik, aurten izango ditugula, lehen urtean bezala, 2 ongintzako kontzertu. Bata lehenengoa izango da Getarikoa, Afagiren alde, eta bigarrengoa Debakoa, zuen kontzertuena, minbiziaren aurkaren elkartearen alde izango direla. Orduan, nik eskatzen diet, gonbidatzen diet publikoari, gonbidatzen diot borondate bat, kontzertu guztiak izaten dira doan. Orduan, eskertzekoa da,
laguntza hori, edo nik hala ikusten dut. Beste gauza batzuk aipagarriak, hainbat musikari ditugu aurten oso gazte, gainera asko musikenetik ateratakoa, eta etorkizun handikoak, eta baditugu ere bi musikari zehatz-mehatz, bat Jone Martinez eta bestea Miriam Ontana, biak deban joko dituztenak, abestu, kasu honetan, eta bere arloan, antzinako musika arloan oso famatuak bihurtzen ari direnak. Eta, hasiko gera, Orioko kontzertuarekin, lehenengo kontzertua izango dana, datorren gaur da, datorren bian, datorren guztiak, bian. Bat, bi, ostras. Bat azkazue. Bat uste dela. Uztailaren batean. Jarun bat, hori da. Eskerrik asko. Eta, Orion Biodi proiektuak emango du emanaldi hori, eta Biodi proiektua osatuta dago bi gaztetaz. Bat da Ignacio Arakistain eta Pello Zabala. Orduan, bikote hau ere sortu zen musikenetik, biak musikenen ikazten, eta programa oso politia izango da, pasatuko da barrokotik 20. eta 21. mendera. Orduan, alde batetik txistua oso versatil izango da, kasu horretan, eta entzungo izango ditugu ere pieza berriak. Adibidez, Gorka Cuesta, Donostiarrak idatzitakoa. Gero, bigarrengo kontzertua oso berezia ere, pelikula izango dugu, eta pelikula horretan, pelikula mutua izango da, eta Marbakek, organistak, nolabait, banda sonora jarriko dio. Improvisatu egingo du, batean egingo du musika, jendeak pelikula ikusten duen bitartean, aldarean jarriko da pantalla, eta ikusi ahal izango dugu. Filmak 77 minutu inguru irauten du, eta Ahmed Printzearen abenturak izango dira, helduentzako lehen filma da, eta Lotte Reiniger izan zen egilea. Teknikaren aldetik ere, pelikularen aldetik, teknikaren aldetik oso ona da, aberatsa, eta niri ere gustatuko litzaidake, alba da Donostiako zinemaldian gauza hauek egitea. Baina, momentuz, Flis jaialdian egingo dira. Getaria, horrengo kontzertua, eta Getarian, nolabait duoen erregea, trompeta eta organo, beti da nik izan da bikote bikaina. Eta, entzun ahal izango dugu Enrique Abelloren virtuosismoa, eta nire laguntzarekin. Eta, entzun ahal izango dugu, unek esan duen bezala, altxor bat, Getariko altxorra. Naiz eta txikia izan oso ona. Eta, kontzertua izango da errepertorio barrokoa, batez ere. Eta, jarraituko dugu Debako kontzertuarekin, lehenengoa, Debarena, eta hemen ditugu musikariak, Miriam eta Jone. Astu baino lehen, aipatzeko ere oso garrantzitsua da. Aurten izango da, lehen aldia goizeko kontzertua izango dena. 12:30, Debakoa. Probatuko dugu, ea nola dijoan. Eta, Gracias, Santi. Gracias por la invitación y agradecer también el patrocinio de la Diputación y
y de todos los ayuntamientos por colaborar en este ciclo. Y bueno, yo voy a centrarme un poco en el instrumento, en el instrumento que hay en Deva. Como han dicho ellos, pues otro tesoro más de Guipúzcoa, de los más recientes, porque a pesar de ser una tierra con muchos instrumentos históricos, el órgano de Deva se construyó en 2009 por un taller del organero Gerard Grensing, que aunque es de origen alemán, ellos trabajan están afincados en Cataluña, y es de los pocos órganos que se han construido en Guipúzcoa a lo largo del siglo XXI. Asimismo, también es el órgano más grande, ¿no?, con mayores registros, el mayor número de registros de los órganos que conforman el festival. Grensing es bastante famoso dentro del mundo de la organería porque ha construido órganos como el del Auditorio Nacional, Radio France o la Catedral de Bruselas. Es, bueno, como buen tesoro, pues es un órgano al que hay que cuidar, igual que todos los demás, y en ese sentido tiene un mantenimiento muy riguroso que se encarga de ello uno de los organeros que participó en el montaje y armonización de este instrumento, Óscar Laguna, y él mismo se encarga personalmente de su cuidado cada verano. Y bueno, para finalizar, un poco centrándonos en el repertorio, a pesar de que es un órgano muy versátil en el que abarca todo tipo de repertorio, es verdad que es muy singular en Guipúzcoa porque reúne la tradición barroca ibérica y también la barroca alemana. Entonces, bueno, hemos pensado en un repertorio muy adecuado para este instrumento, con compositores del barroco alemán como Bach, Buxtehude, Schütz y bueno, de todo eso Yone, como es una gran especialista, nos puede no, ni mucho menos. Mi papel en este caso es simplemente aportar un instrumento más al ciclo tan importante y al trabajo tan importante que lleváis a cabo. Y, una vez más, agradecimientos, por supuesto, a la Diputación, ayuntamientos y sobre todo a Santiago Anda por la oportunidad. Es un privilegio y es un reto grande, creo, afrontar un repertorio con un instrumento tan valioso y tan grande, ¿no? Quiero decir, normalmente incluso una orquesta o un grupo de cámara pues aporta una sonoridad, pero creo en este caso que el sonido o el momento sonoro que se puede conseguir con un órgano tan especial y en este caso con mi voz, con una voz de soprano, pues puede ser bastante especial. El repertorio, como decíamos, está muy adecuado al instrumento. Hemos decidido enfocarnos en el repertorio, digamos, de los compositores más importantes o cumbre del barroco del Sacro Imperio Romano Germánico de Alemania, tratando de coger, digamos, por ejemplo, los compositores más cumbre, ¿no? Desde Schütz, Buxtehude, llegando a Bach. Entonces es una cronología que creo que puede mostrar un abanico grande del repertorio en esta época, a nivel estilístico, a nivel también de género. Es decir, vamos a empezar con obras con bajo continuo, que es, digamos, el elemento fundamental del barroco, es la forma en la que se componía, a la forma motete, el repertorio religioso, hasta llegar al compositor de la eminencia del barroco, que sería Bach. Todo ello un repertorio muy espiritual, pero a la vez muy virtuoso, tanto para el órgano como para la voz. Ambos lenguajes utilizan digamos, el mayor rango de expresividad de cada uno de los instrumentos y digamos que explotamos al máximo pues, los recursos idiomáticos. Creemos que es un concierto, bueno, creemos que es un programa muy variado, cercano, porque tiene, como decía, esos contrastes entre lo espiritual y sacro y el virtuosismo más propiamente del instrumento. Y nada, creo que eso es un poquito lo más importante, creo, del programa. Y bueno, de nuevo agradecer la oportunidad. Es la primera vez que voy a cantar en este ciclo. Muy agradecida a Santi y bueno, con ganas también de apoyar y de que el público se acerque a verdaderamente valorar el arte en vivo, el arte y también el patrimonio, en este caso, de los órganos. Que el arte es vivo, es decir, siempre se da en el momento, es a base de los conciertos y bueno, gracias al apoyo de las instituciones pues podemos continuar con el trabajo. Eskerrik asko.
zuen aurkezpenagatik. Eta, bueno, bukatzeko, azkeneko kontzertua Deban ere oso bitxia izango da Bibaldiren 4 urtaroak. Bueno, ez dago asko gehiago esaterik. Daniel Oyarzabalek egin ditu organoko moldaketak, eta, bueno, lehen esan dudan bezala, Miriam Ontana, biolinista, oso famatua bihurtzen ari dena. Eta honekin nik bukatuta ematen dut, emaitzat ematen dut prentsa horrea. Eskerrik asko, Dani. Bueno, nik uste dut argi geratu dala guzti honen zergatia, nola nahi duen ondarea zabaldu, nola talento gazte hauek eta laster, zera santek esan da ben moduan munduan ezagunak izango diran gazte hauen zera karrera Gipuzkoan bertan ezagutzeko aukera izango dugun hilabetean ziar, eta Jonek ondo azaldu da ben moduan esperientzia hori bizibia dala, eta holan ibitatzera berriz be, bizizatera berriz be konbidatu. Ez dakit arit inor galderarik edo, eta erderaz eskatu dabe? Bez, bale. Listo. Mila esker berriz. Eskerrik asko. Bueno.